sekarang testimony fasing thang layan. Hallelujah. Praise the Lord. Turun dong proses. Yes, kaya orang blessed like ya testimony share kan ya. Yes, muy. Kaya kaham. testimony lagi kaya nuas sinian ini. Aku ang belai salsa, ang belai kamai problem zinjar kesazak. Suri pana aku nanya hai. Aku coba aku luka semua ya. Aku coba jen semua ni korewo. Itu mal kaisa bimar itu kan. Aku ni ada cinta kan. Kaya nga po nasikya kanya surika surman ka biya mo ang surika mali so di man sa ko isa problem ka puli mo ka si puli mo kaya so di ka ay poso mo isa ko kin hayo mo suri man ko kan ko no doctor ni salia si tiro ni suno kan nalia kaya surika surman ka biya mo ang surika kaya ko ang ini kana ay ni testimony ko gusto mo rin man opema jisu mo ay hasang tun pabu so kumai ko ni surika no kumai ko itu clear ka Hallelujah. Ang tawag sa iman ka right of kabo mutangay kabo ang tawag sisu ka ang bagian pabu anytime mo kabo hasang zak tong tok zak Hallelujah. ay no mo ay tizak kabo pura o nazak ka Amen. ya kalau mo ay salzak asik urta hasalo kakor nama baik soy mulai kai ini kalau semua kan dia mau kerja jangan ini saya lagi terus sama testimoni di mana awak job pun saya baik Hallelujah. Thank you, Bo. Yes, I'm behind the testimony share kanya mo tumo. Sister, listen me. Apa tu saja yang paling Hallelujah. Thank you, Bo. Testimony share kanya tu sungai kai tu orang bless like ya. Pakai tu okok bayar hamarin like ya. Kamu tahu ke pai malu? Kamu tahu? Hari ini sekai tu ni kau belum apa sih tentang ini? Hallelujah. Praise the Lord. Ready dah? Pada sentuh tu ada apa ya?
Matthew chapter 25. Matthew 25. Hallelujah. Sao por đây có sao? Chalo quick. Asalo, kai ni ha omo hai se nai. Buri sikla ke thar khorok chiro tong mani. Borok chati tui lai. Kai jak nai sano lam jak na thang lai ha. Borok ni bere khorok ba ke khashia. Te khorok ba ke khashinai. Khashia ro ke chati le tui kha. Khobara ke tilia. Pia a khashinai ro ke chati ni logi khobara tui kha. Kai jak nai sa phai na leri tong ma bai. A buri ro murumu te lip sakhe mutri thang lai kha. Hordi borok ke ipo kai jak nai sa phai so phai kha. Lam jak phai bai di nei chi khok lai kha. Buri shikla ke thar khorok chiro sisa boi borok ki chati dosi chosa lai kha. Afro khashia ro khashinai ro bi thani chini chati khuina lai tong kha chungno kisa norok ni hoglugradi khunai shaka. Khasinai ro khaisni saka. Ihi ungla norok norok ke chini ungla hangdi falnogo. Hangdi pai nadi. Hake a khashia buri ro khok pai lai na khunai thang lai kha. Borok thang lai keno kai jak nai sa phai sok phai kha. Afro atia tongnai buri khorok ba. Kai jak nai sa bai baksa kai le pandawo habui thang lai kha. Hake doklam shogui ni zakha. Uloke te buri shikla ke tharo phai sok phai ye. Hai ni sakha. Taku doklam fyodi amorok no. Sisi sinia nei akai jak nai sa sakha. Jisu hai ni shawi ko mathakha. Abu ni bagai no kuske tombi borok ni sajla bo shalok phai no bo jora phai no abu no rok sawi manya. Hallelujah. Saudara musimo, awal sekarang barang motor puri mama. Beri asalo kai ni ha oma hai situnai Hey. beri sikla ketha krok siro tomani borok sati tilai ni kai jak nai chano lam jak na thanglai kha borok ni bere borok bakhe khasia te khorok bakhe khasinai khasia rokhe satile tikha khokbara khe dinia kia khasinai rokhe satini logi khokbara tikha kai jak nai sa final leri tongma bai aburi ro murunte lip sake mutri thanglai kha hordi borok khe iko kai jak nai sa phai sok bai kha lamjak phai di nei si khok lai kha beri sikla kekhar krok siro sisawoi borok ni sakito si sosalai kha afro khasia rokhe sinai rok ni thani sini sate thina nai tokha chungno isa nor ni thau gradi nei saka khasinai rok kai nei saka ihi ungla nor no rekhe sini ungla thangni phalno ko thangri bai nai di hake akasia beri rok khok baina khok bailena nei thanglai kha borok thanglai keno kai jak nai sa bai sok bai kha afro atia nai beri rok khorok ba kai jak nai sa bai baksa kai ni pangaro habui thanglai kha hake duglam sawai zakha bloke tei beri sikla ketha hai ketharok hai sok bai hai nei saka taku duglam shogi angnorok no sise sinia nei kai jak nai sa saka jisu hai nei kok no thaka abni bagino uske tobi borok ni sadla bo sala phaino bo jorok phaino
하봉하고 그냥 할렐루야. Praise the Lord. 걸어보세요. 브레이시클리. 걸어보세요. 할렐루야. 걸어보세요. 떠나다 브레이시클리. Tam sao beri dah bawa hai, dah kata dah kata dia. Haleluya. Tadi basically korupsi. Dozona. Haleluya. Jo tu nak kata, kaya pun orang kata ni, hari kerja. Tam sao tak kau? Jadi kerja ni bulan lah. Puri lah. 25 verse 1 tam sejak kau. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, 10 virgins. which took their lamps Okay, sure. and went forth to meet the bridegroom. Okay, virgins bagus nak le, kata. Haleluya. Praise the Lord. Aku orang tahu ni kaya mo, ham ya apa kaya, kata mana? Okok sazani kembali. Orang soal al Kristo baik derengza, ab borok kata romi, kau sawi kamu. Haleluya. Praise the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Mungkus domang ni jangan tamu sijak kamaro. Borok sasin domun Kristo baik ansang ke. Borok kamu. Borok getah. Hai nak boleh? Haleluya. Aku orang je tongna borok getah mana? Virgin getah di sana. Getah mana? Kristo baik ansang mana? Haleluya. Praise the Lord. Ada kait tu kaham. Dia bersempur dia tam lo pazona mahabo te pazona mahabiabo. Ini masih sebala. Haleluya. Jadi kamu soro angmone di Kristen zat ni goro profil kaya lah. Okay. Amun kaisa wrong cini tamne buzi mani. Jadi kamu goro apa yang zat lah yo. Okay. Kristen kaisa hab zat nai. Apa kaisa dulang motor mah. Hai ka bah ko ko ma bah ha beri sana apa hai goro wo amana tu silai mani. Haleluya. Praise the Lord. Jab actually jeng kaham ke chere lai kata mo borok sa bai saranja. Haleluya. Aga jeng ko borok na le wansa ro borok da. Ruksa ro le te ku bong do farok le. Go a job no borok sname sabo. So sing galai sa ro ku jena thake job no borok sabo ni du kungi. Haleluya. Praise the Lord. Just farak kaisa lo. Baksa bosa bopa bai. Baksa bosa bopa bai keri. Haleluya. Praise the Lord. Amun ni bagi do oza do je tomna kata mo. Bopa bai keren paya. Dosonan sauna. Beri do dosonan ber khamba tomo. Amun bisi do bosa select mo za do. Dosonan. Haleluya. Sadikai to ka. Kai to ka. Haleluya. Praise the Lord. Borong yago tam to. Jati hai ka lem. Jati lem bahagi jengor saja mah. Sam no lem to. Lem gana lo. Bahasa no lem kiri ka tahu. Bahasa seraya aku sini asal lagi. Jati tu tem sini kalau ka aku biro. Kenapa? Dos tam kamu. Abo ri baike dulu hai ka musa gay. Okay, kersin bagai jengor. Haleluya. So senang tak serai tam lo. Lemon ten jatin ten hai ka kuping ten. Kamu kersin tong kan ke jengor. Kering ke senya. Laisa kawas mana. Haleluya. So azagau pori korsa pori fila verse 2 pori. Korok ni bere korok bake khashia. Te korok bake khashinai. Haleluya. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah, haleluya. Praise the Lord. Expert mo baca tahu. Haleluya. So sa kamu tam sa kasih tongo. Bajola, te kasih lagi tongo. Nilai poket aku ribo. Seri-seri kita. Nilai poket aku ribo. Kubunya dah. Haleluya. Praise the Lord. Tahu? Sentang menegosiasi lagi. Tahu menegosiasi lagi. Kubunya kasih lagi. Aku ribo tolak seri mak orang ni dah. Haleluya. So tahu kasih yang tahu kah? Pori nak pori kita mesti jatuh. khashia roke
Hey. Hobara Kekiria. Betul sih kalau. Haleluya. Kasihnya kita punya. Oke, pati utama. Hobar. Haleluya. Praise the Lord. Hobar utama yang kau pakai aja. Haleluya. Baik kau terus yang mana lagi lah. So tahu thok tamu, jati tamu, apa itu serai ini kan agak problem tadi. Haleluya. Praise the Lord. Tadi kait itu kah? Ano belai ke hamzah. Mana kibia, mana ya kare. Haleluya. Praise the Lord. Okay. Abu Israel sekarang kaisa verse story lah ya. Mana sai sakit pusi pakai aja. Romans chapter 8 verse 9 tu lah ya. Romans chapter 8 verse 9. Forty. Tamu ke norak sakni mucung tui dongya. Pola ni mucung tui se dongo. Tomung no kaito ni pola norak ni bisigo toke. Pok soise. Kristo ni pola mania borok pone bini borok ya. Om Israel kalau nota boleh itu toh. Tamu ke norak sakni mucung tui dongya. Pola ni mucung tui se dongo. Tomung no kaito ni pola norak ni bisigo toke. Pok soise. Kristo ni pola mania borok pone bini borok ya. Haleluya. Kita tahu saudara di sini, saudara baru start kan thongga thong itu kan. Haleluya. Tamu ke Filis tu itu. The forty. Chalo. tamu ke naro sabi musun ti tongya. Fala ni musun ti si tongo. Tomung no kai ni fala naro ni bisingo tongke. Ok soise. Kristo ni fala manja boro boleh bini boro ya. Paling bagus soalnya Kristo ni pola, mana boro, kamu? Apa Kristo ni boronya? Tak tahu lagi. Haleluya. Serai kok Kristo ni pola kiri boro, boro Kristo ni boronya. Haleluya. Betul. Cek lagi. Tangannya pola tam ni simbol, ke cati ni simbol. Haleluya. Apa Pentecost ni salah hon boleh, ke paine sahabat. Holy Spirit ada. Haleluya. So acca ini hon ni sama ni. Abori sikler ni, yabot tiza, abori ketharong ni, yabot jengi kemana kamu senjak. Hola. Haleluya. Actually kemana hola, awal baru qualified dah nasinya di bawah. Sahabat Yesus nasimbah. 제 그리스도 백그런자 그리스도 그나로 크리스천 사보 그리스도 그나로 크리스천 할렐루야 아무 분 수행하고 있냐 jadi kemana orang membership ini register pun mesti saya nampai saksara Kristen nza가요 너무나 아 크리스도 그스 그리니 타니 뭔가게 는 가이도 쓱자가 pun mesti dia musuh sida okor bokor pun sidi Orang sudah pas lagi dalam nipai pun segi, kamu narik Kristo kene itu dengan Kristen kita tu kere. Haleluya. Praise the Lord. Apa lagi dalam sah Kristo di polamanya borok Kristo di boroknya. Haleluya. Praise the Lord. Saat isi senyap ke bahagia, al sentak muka, apa dikeri di bagai, al senjaya umar di bagai, borok mahalia. Hai refill kanya di bagai. Hai saat isi menapa kita menang, hong nalu, hong naik tu memang kan aja zakat. Jadi cuma borok preacher, pastor soalnya importance dia. Apa mana itu kan? Haleluya. Anak kita dari kain itu, anak usir dari kain. Dia perlu apa ini? Haleluya. Bagaimana? Kalau buru sampai, saya perlu kain itu apa? 제풀은 까이는 거는 스라이스라이고 아브로는 그리스도의 감상이 많어 할렐루야 아브리 바리는 사이만디 오라 피터 서너 뿌이라 앞홀라는 야삭네요 할렐루야 사모 뿌이라 폴라는 야삭네요 지슈니 사그리로 대기록이 believers 동무 120 할렐루야 보러 폴라나 신라이테 fellowship kalai-lete, borang ini numbers pusat unika, 120 orang unika, sen eksap terpuri ke sentuh Haleluya. Le borang puila akai ter pola asam
tam nay chan tiêu sừng tam bu gì ra nên tổng cái học còn cái gì một chung hay gặp đây học cái gì thì sơn học cái gì thì sơn Hallelujah praise the Lord cái gì có cái gì thì sẽ có đó sao đi buk sao Hallelujah praise the Lord cái gì có cái gì thì sẽ có đó sao đi nên buk sang đi có này ya Hallelujah. Maybe in Belai, perhaps well qualified for all. Belai can ship in most things at all, but what about at the time? Kai to the Kogi and the Green Bagay, then book at the Gori of Gage, Booksak at the way. Hallelujah. Praise the Lord. Let's spot us another. Hallelujah. Kai to Kaham. Saudari kai to ano belai ke hamsago hallelujah praise the Lord amu ni bagi nasun teibo oza abo kaham ke na ke sentam lu ke boro ahap na di zoro tam sajaka tam ni sajaka pore damno verse 12 pore di baro Uloke te berishikla ketaro hai sok hai hai benis saka takuk tung lam pioti angorok no shishia ne akai dana sa saka bai la tong ne ngai shini ko apa saat dino je dino aplang zamna dino nung ketam bunda do sam ne ka asli no Hallelujah. Bai ma tong sadi. Aku no sora putu ke busina di sora te nang tong no busi ma ya di tong ka ke te bo khalo na di sora. Hallelujah. Praise the Lord. Chúng ta no bi tong ka ke competition bor choli tong ka ke sa bor ka ma ni man lai. 아무런 컴피티션 소리 좀 어르신 사업의 컴피티션 살아 사업은 땀 없음 프로마누나 나이 동안 사가고 순사는 깨발 컴피티션 그래 할렐루야 순사는 메신저가 apply 메신저 자로 능대 땀으로 프로마누나 타니 동바 예수 그리스도 바이블 메시지 그랑카 어럭시는 카브루니 동어요 마이게 뭐는 메시지 그랑마나 뭐는 메시지 그랑마나 केवल मेसेज नहीं बाकी केवल और जानो तमने बुई तो भी खिकलाई नहीं फंपुरना बाकी है नमः संसारो हालेलुया praise the Lord खरकसा बरली जेपुर चला बाय कॉक्स नि काबु जागो हम बिन बोते समतम प्रमाणन मानसाला बिन दिउ दितामो आनी लगिसं आनो फाइना फैनाय आं बिया कुखे asal sini sebelah, bote ke pernah hai sah zubi nari anti beri nari tu orang dah kan, baru cuma ni pun ada competition trip le. Tanggal already a competition tu segeri ka already select hai paisa ka, select paisa ko dibagi dong box ni kau ka, ye, azam box ni kau, mana punya, hai mana, ke sampai ke tahun ni kam kelai, dia enza kamsi ke tahun, tahun ni dah halu. Hallelujah. Bini nomor tu fayu. Ayo kaham. Praise the Lord. Apa sedang simpan lagi tanpa selera kamu. Wah, kita baik kita kalau sabar. Tangis shoki kita sabar. Kau sengaja mau sunduk biar itu bila mana. Hallelujah. Orang hanya kenal le. Wah, cakap apa kagak kau lagi cuma balik. Dah. Aku lampu yang saya turun tu segera kita borok. Soalnya kan, nengyap ko tinggal banyak. Kayak tu kaham. Praise the Lord. Apa ni kami no, jeng Roman 18 no poridi, verse 15 poridi, verse 15. Kan jorok no lima ni ap kala norok no challenge na boy, hai no hai di mau kick laya. Abo pun jauh. Kalau norok no kai tu ni puskasih namu, haki kalau baik jeng kai tu no apa ni di mana? Haleluya. Yesus pun di jalan musibah.
cái kiểu nó đọc nó được mani áp thola nó đọc nó challenge là với hai là hai kỳ mau kịch lấy à abang dia boy thola nó đọc nó cái kiểu này có sao là bộ hake thola vậy sự cái kiểu nó áp vào mani áp vào để đi manu Hallelujah. 사보 만약 걸어서 부fanza 뭐는 마법 있는 거야 사보 이 구분 끼어 뭐는 마법 있는 거야 말로 너는 그게 뭐고 있는 너 사보 마법 있는 거만 봐 이제 그 사로 마법 있는 건데 할렐루야 orang bisa punya ni kuat pori corner pori cái kiểu nó đọc nó được mani thola nó đọc nó challenge là với hai là hai kỳ mau challenge là mới so 포라스 스노 땀 클라이 하네 기리마 그리 클라이 포라 그리가 땀도 기리마 땀 포라 그리가 땀도 셀랭 살아 셀랭 무니 puno 어디 갔다 또 살아 모빈이 판 분들이야만 살이 마야 말라 상대 이게 마상고 성리 이게 마성고 바이라데 이게 마파요 아속디 이게 마속고 마사디 이게 마 밀 puno 어디 갔다 또 할렐루야 tentang kosa bahwa usaha itu adalah shelego. Ke usaha sawo enggaknya pola kenapa? Dia syukur bila, wih, cái kiểu nó đọc nó được mani áp thola nó đọc nó challenge là với hai là hai kỳ mau kịch lấy à yes. abang dia boy thola nó đọc nó cái kiểu này có sao là bộ 사wo usaha salam kayak gini. Bahaya sekali dengan usaha ini bang. Boleh sendiri. Orang yang saya jawab, pola sapang kelas itu, pola sesuatu kelai, pola sesuatu kelai, pakai dengan dana. Haleluya. Nana nana, abu kerja itu nih besar itu siapa baik, udah no. Haleluya. Praise the Lord. Semua tapi bro, kamu sertifikat bakal nilai PREC. Kamu aku di sini. Permanent resident apa aja so a certificate kau kena saksa tam negosiman atau diukurani permanent resident hai namanya ini yang certificate bagi sih aja kamu kiri kira dan program dari zaman lo oke terus example bagi sahabat sudah nih udah apa hanya kayak apa ya so tahu bujidi kamu pola dari hingga orang sa pola dengan roksi sekali dono babu lindungi mana sabo pola sopai usaha nilai rok haleluya kaham ke kerana itu syukuri cái kiểu nó được mani áp thola hey nó đọc nó challenge là với hai là hai kỳ mau kịch lấy à yes abang dia boy thola nó đọc nó cái kiểu này có sao là bộ yes hake thola vậy chừng cái kiểu nó áp vào mani áp vào đây ring man haleluya itu kerana pola selutan kelai kayu besar apa sama bagi sesukai dalam lindungi mana apa ali apa lindungi mana haleluya tadi kayu itu kan pada kiriya pada yang haleluya tahu bisa ini nunggu hidup kalian ini lifestyle lo jadi kemana borok kayu itu ini usul isano kayu itu susah jadi sheleng so sab suri kawan desna kaya ini life holding ka kayu itu nama polati besar senamo nengke hanya bos agawo sheleng tangi di buku kau korabo bos ni sini musabu nengah sini mungut tongku apa ni bagi nentam ni masa an susah jadi sheleng dia bersentam lo kayu itu suno besar senamo Paul 정을 쓴 세례 그리고 심어 쓴 불안이 여러 쓴 사위만 비아바 제프로는 아코 토마카 한리바비 능야 비시나이 아자로 능때 라스코리바네 라스코마하게 동리바니야 할렐루야 앞으로는 바게 마카디 세례 바게 마카디오 오케이 와이샤 마사 양모 와이샤 마사오 너 그를 아무리 바기도 제프로 쓴 카이클리 뽕니 바게 야 비시나이라고 쓴 땀노
जों सेलेंनायखौ सामलायो अबा जों बसिबानि Pia borong sini mungkin sawit tu ya, borong sini mungkin bahkan borong lain tu, asini mungkin seborong sawit tu mo. Haleluya. Pia borong original sini mungkin tahu, kai tu ni besar. All sini tu ngai besar ni, all sini sama sama, all sini tu mo. All sekarang dia nak orang orang kaya, bosak sana, share ni describe ayu. Pia besar ni tadi wo, borong ni tadi wo, borong dia sorong ni tadi wo, borong saya ni tadi wo, kai ni share ni sama kai tu mai. But kai ni share ni sama dia, kamu sama sengkai tu ba. Muni tu share ngapa kai tu? Zebro apa lagi sacrifice kai mana? Abang sama kai mana? Abang bagai jauh tu, borong kau tu makan pita bagai orang ni kai mana? Tangi malah asal kau comfort kiri. Nextlevel business kali cakri kali ni kali tu sense needs fulfill mahai, kalau saya preacher ni apa ke fulfill ya, kalau saya pastor ni apa ke fulfill ya, tangan orang ini kan kaya bagi kaya, bukan cuma kan tu nak bagi sanggup, ambil zorong masa yang naik, zorong mana yang naik, zorong nak kiri naik, haleluya, apa macam Paul naik dengan kiri naik, tangan kalau saya well educated borok, sahaja sikut orang sikut. Kalau saya raspori mani borok, hai pada jepur kau makan ambai ke selaizak ta, selaizak musuh baiknya, bos helen hake kai ni sama baiknya. Haleluya, praise the Lord. Kalau ini orang sering kita baca kita bahwa jen helen dia sembuh sasi, sama ni besar ke kai ni besar, bahaya dia ke so Holy Spirit. Haleluya, praise the Lord. Verse 26 boleh dikoloksa. Yes. Romans chapter 8 verse 26. Apa hakino? Falabo senti pankri rokno cobawo. Apa hakino? Falabo senti pankri rokno cobawo. Tam dinke bahai ke suri sana na abo jeng sawo manja. Lu pernah borong muni susah sana siwono ya ada tamu surena mau saya manja. Neng bisa saya nong keba, bisa saya nong keba, ambil sini. Mana saya kau ni ba, awalnya sih bisa mention klien mana, bisa tangi cakap, borong hanya sengkak, bos cakap apa dah, nengaw tika zaman lo. Awal bagi tam sana bahaya suri sama na, nengaw suri saya dia, boleh dikuliah sini. Apa hakino? Falabo senti pankri rokno cobawo. Tam dinke bahai ke suri sana nang abo jeng sawo manja. Bahaya suri sama nang saya manja. Next for the Folabosak se kai tu thani sini bagi ke kai kok sawo. Haleluya. Abo buku kok bai sawo manja. Ni di bagi kene kok sanai sabo. Kalau kau sendiri kisah di dalam kok sanai sabo. Haleluya. Praise the Lord. Sekarang sebelah itu sini request bagai terus kamu boleh nanti. Haleluya. Nanti request bukan klien ke zebra ni teriwo kok tu naisa, coba naisa, Holy Spirit orang lain. Haleluya. Post office tu segera dengan cipti orang lain mana? Possible tak? Haleluya. Dini sentang cipti orang lain, post office orang balik. Dini sebagai message orang lain through messenger, through WhatsApp. Itu mana? Tolong WhatsApp kira-kira, messenger kira-kira, post office kira-kira, dini cipti ni bakal orang bangsa. Ini tadi kasih media toko bagai kesalahan ini samung kaya toko bagai se gelai sakrai kaya tanda. Ada mana? Toko nas cinta jangan beri report singkamu neng. Haleluya. Praise the Lord. So kaya tu bos agawo, bini tong kayo. Neng bos agawo, osun saro. Tangi neng kaya tu baik direct kok saya malia because neng kaya tu bersalin kaya. Sama sekali kaya kaya terbaik. Oh borok tentang itu ada sini punya ni tahu. Haleluya. Praise the Lord. Sini tahu kaya terbaik. Ongkor kaya. Oke kok naik. Sekian bintang tu, tahu ongkor sangat tahu. Kaya itu saya malu jadi dos kalian. Oke punya kalau dos kaya bayar tani jauh tu borok asal sas lima nanti ba. Abang kami tu kaya dos kau tu dah. Yesus Kristus tu. Yesus Kristus sok pai apa sam memang fulfilling banyak kok. Mau sangat tangan tidak. Tani mana? Yesus tongsan se.
Jisu orang tongkro yang bayar Amerika. Orang tongkro bawa orang kok Sarika. Orang tongkro tangai korsa biar bisa jalan Amerika. Jisu hai sebenarnya buruk pakok ni jatuh memang apa. Awal balik senang apa kawin pengen dulu meri memang kan. Jisu nentong kita ni angkat kita kan. Ayo mana? Tangan Jisu ni presence apro neng angkat no. Tahu heritage restaurant no gake orang no. Semua orang waktu sore lah kita jogi mana no. Sama kalau tahu sama itu tahu. 그래, 할렐루야. So 아버지 말이 가이도 사이마로 배반서 조들이 help 나이자 아마 하이 주바나 advocate. 할렐루야. Already, John chapter 14, verse 15 already. John chapter 14, verse 15. 너로 가너 함삭해 아니 꼭 막하나나이. Apa sawana hake bonorok no dei koroksa cubanai rokorano abu no kubuni kola Betul. Tamisa, I will ask the Father, and He will give you another advocate. Sentamu sama liko kaito, sama liko kaito liko. Haleluya, Kristus liko kaito. Orang tamisa, sentani kaito, Kristus liko no, semua hamzah tu. Haleluya. Dia baru senas lero, bini kau nanti kerana kau lucu. Boses pun gele-gele ni kau, dah bini kau sab kena, ni fiber kena dah. Kalau baru nas lero, angin kau kerana musuhnya, diri sentani orang asal kena itu apa? Senti sudah hamzah tu. Haleluya. Hamzah apa kan bini kau kena itu ayo. Haleluya. Praise the Lord. Sahabat kau ini orang hamzah kena kau nak kerana. Aku kenapa dia baru setam sahut agawa, ari baru sanai, mereka itu kami sanai. Hati bolor orang tu proses subanai rohnai. Subanai itu apa? kola Haleluya. Praise the Lord. Nor kamu hari news tu dekna ka. Bo saya kelaya. Hai mana se? Jelos of the dia. Kau kena kan news apa hai? Mana mistake kelaya kelaya. Hai mana bo kalas ka. Akia se bo hasilia. Kau kena kan? Bukan sama kelaya. Saya kelaya lo. Hai mana advocate kami bagai? Haleluya. Praise the Lord. Orang korang Yesus suri nak orang kaya kalau sudah dur ke dolai ni. Mungkin mistake pelajar kamu. Hello mana? Ini mistake kamu, ini saya kamu. Hai kalau ni saya orang pura remove pelajar ni bagai, sizaya pelajar ni bagai, advocate kamu rohka, advocate kamu ka. Advocate kamu segera itu dia ni bawa stok pulang tiba. Orang kata baru saya sizaya, orang kata baru. Panggil mana advocate kiri. Haleluya. Praise the Lord. Kamu celebrate dengan surprise yang mana? Kamu saya kakek bapak kau ini kaya ni, hai mana? Bini advocate kah? Bini advocate kah? Ni bawa hai buri saya kaya, hai mana bapak sih kamu? Sengsara saya amat itu possible, okay? Kaya itu possible jadi. Normal sih license saya kan itu. Ini saya klien, pola bagi saya ni. Ambil kita dalam dia. Cuma orang misinterpret, kamu mau? Mana? As for your pussy payah tak, kita tiada kemang pussy lagi. Abang ini, he's a wine this yang lupa. Kau suak siap dong, kau lama ni mana mereka ni doa itu dong. Haleluya. Praise the Lord. Abraham korang pusu bihi kenyaman tiga. Abraham tu naik orang katang naik dia tong naik. Kan nampak? Apa orang kita pusu ni? Okay. Kemas orang Bible, angam bagi sampai nang nyata pun itu doa orang pun segera dibangun. Kemas orang punya orang punya sini saya bukan ke? Wah, cint confuse dengan bayu. Kalau mau mulai ekor, wah, ini ekor dah sebiji. Ada proses sih, bukan dulu bapro. Aku ni bagi be careful. Jika alam bapro itu, kahang ke concentration di pori di, tei subana yogi tamana, aku na revelation mana, usi mana. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Agar tahu important books in life was sabon ke? Haleluya. Dia tahu special di bawah orang nukaka. Orang pola pertama kau paling kalau ya nanti kali jadi kali. Orang makan pun barang kali pak. Yang orang pola orang di balik. Nanti bahan dari jadi orang nak juga pakai no. Yang kan di sini bagi sih. Praise the Lord. Hai tu kaham. Kalau semua dibagi.
3번이 박을. 4번이 박을. sini lo kan berarti hindari pasang kali. Haleluya. Tabak Dios kau ai ini. Sini lo nya hai mana kau mau tak kali. Haleluya. Orang jatuh ni bang ini sangat sebenarnya kesuruh. Apa yang nak? Mizir bang ini terkena jauh. Personal berapa? Okay, just push in apa sama. Kalau sama dibagai. Kalau sama dibagai. Haleluya. Tadi kau itu kah? Boleh dia. Kita belum tinggal. Kan pakai sipene. Kopal subana. Tinggal orang bang tangguang pakai sipene. Tunggu berkau isi kaya musuh apa lagi kaya dalam musuh. Haleluya. Praise the Lord. Tadi kau itu kah? Anu belai ke? Aku ni pakai listen. Allah akan lupa. Omotik. John 16 no. Pixel. Pori tadi. Mana 14 16 tak. Ang ako na sawanan. Hake bongarok no take roksa subanai robranen. Ako no kuwini pala. Okay. Orang lagi sabu saya tahu Yesus saya tahu. Kamsa an apa sawanan. As hana libang ino bok detinyo mesene detangi basai matangga. Bor tangga suika. Ya kok. Normal dia bor sawo bor biar pasti asur. Adalah ya aku komfort utah hake kok sabe ya. Hake salah itu. Ya kalau pasti asur. Se Yesus Kristus bor asur ka? Bor ka asur ka ya kalau. Oke. Ketabu bor kan saga anak itu tangi saya deh. Oke, hake bono orang tak orang bisa bukan coba lagi Holy Spirit no. Haleluya. Praise the Lord. Hake tabu azrawo Pentecost di sana kok karena nak sabo ini sekali no. Aku kenal ni bagi no. Oke, tamu kau no kenal kau lagi no. Yesus Kristus thana ni saya sekarang kasih kau saya belum baru no. Noro Jerusalem ni tak betul ni. Haleluya. Orang suri sanai nasingai tongi. Orang kalau supaya tongi tak betul di Jerusalem ni. Betul ni apa? Orang koka nasingai kau baca. Tamu ka aku kenal ni bagi borok no. Tamu baca. Cuma Holy Spirit no. Horse ni hake. Itu mana? Asalo. Or orang yang berzakat. Hamun syia kok salahnya. Orang sedih, orang sama sedih buzi lah ya. Aku sekarang ni mau dia. Praise the Lord. Tadi kaya tu kan? Anu belai ke? Ini sepuluh tadi. Bongarok baik tong kanya. Osensar bono nubo osensar bono nubo nukia sibu siria. Lu kalau deh, piala ni negara ini cuma borok kamu. Nen pala baik kamu sah. Hyper borok dalam orang beli bukai lah. Awal suruh siria. Orang awal lo shui bo. Tahu siapa? Baik Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Revelation chapter 3 verse 20. Nadi. Ang lama bahasa itu kan. Ani koran naboi. Proses itu lam yogrik. Ang bini nogo hamnai. Hake ang bawa canai. Bawa ang canai. Haleluya. Praise the Lord. Galatians 4:6. Kenadi ang lama bahasa sar, lam buo. Kenaka hangke bak fiog ke sini. Fiog hangke an arul kong sinai. Arul sanai bawa kong lain bisa. Haleluya. Lam mana ya. Ini bukan lam ni bagus. Praise the Lord. Haleluya. Kamu bukan lam fiog zaman ni. Nara Yesus boleh hidup kaya jalan. Orang sekarang orang bisnis kaya jalan. Saya mandi already follow tadi wo belum Islam Kristen. Haleluya. Praise the Lord. Karena orang sejak kamu nampak kau hidup kaya kaya dan bawa kahap. Haleluya. Buku baca supaya hidup sihir. Amen. Oh, sahaja pun praktikal musa se pun belajar lagi. Memang by faith sih, bisnis by faith. Yesus
ফলারও দে রহনো রহনিয়া পিটার সমাবো কোন কাগজ শিল ছয় বই পর ইয়াত্রে জায়গা বাই ফেজ না সিগি দলে পর আবু বাই পর রিসিভ লাইবা হালেলুয়া আজে মকলনু গিয়া সিদা যিশু তামনাই কাইসা অ্যানাউন্সমেন্ট খাইयै বেনার থাপাওয়া रिया जे तामनाय नरक मकल नुनाय तमनानि गाना सफाय ने आबाय पुन बर काइसा एक्सपीरियंस बायया बर खाबायसे बयबो बाय तामो आनि जिसु ओके बो हामरो हामरिमान आउनि बागै जेफोर जिसुनि थानि फायया बर बाय फेथ फायया बयबो फायया मकल नुखा याक बाय हिंका हालेलुया सो all the person bahay ke bema possible ke by faith sibino possible हालेलुया थाइसिंगो कुमुइ बिन टेस्टिमोनी साइक्लान जे प्रॉब्लम शेयर खाइबो क्या काई तो शेयर खाइया सो आ प्रॉब्लम सॉल्यूशन काई तो कंपनी को सिमनि बादे प्रॉब्लम नि कंपनी खाइबा सॉल्व का हालेलुया मे भी तो काइदला पेजो कैसा वॉइस मैसेज बकॉक सालाइमानी आं नमानि तो हालेलुया आ बरपुने कुसिया mana ai customer to kani customer bo dik phai bazar manok ni phai na duara phai basa phai customer to ba bazar ni a bor ko ba mani rus kamano bolla sia ke sabaya a ri suti khoko holong pa khorong jang doctor sawo operation ma khlai silai ang ba hai na sini tongo rang khorsa 20000 phai na layo 40000 thangna ang khana 41 thangna layo ओके कया समखै पाइले या ओके आजरा पुरो काइसा कोन सागा नों ताउ पयनो खाइसादि ऑपरेशन बाय हमनाय हिला पयनो खाय ना बिनि न थाके ना हमनाय नि पयनो खाय का आखनि वासु पुइला जाय खाइया हायनाय आ सित्र खाय कोन साव हायनाय कोन सुपिका नों ताउ पयनो खाइसादि न थाके हमनाय ना सित्र थाके हमनाय आखु कतेसे पाइलो खाइया ओके तसे खाना मुजाका गा कोन सागा बुस खानो 40-50,000 ठीक है नी खर्च बिसिं के सारा टाका थानाय सागा कोन बिसिं के सारा टाका थानाय बिसि थांला ओके गाव दिन नाय थक साइ 5 टाका सो थांगोन थाइसा बायदि ओके सम बिसिं गागे 1.5 टाका सो बायदि दै थांगोन दे बायदि मिलो सारा टाका सो थांगोन सागा कोन दा प्रोबो किसा माने मरि को फाइ बंजा kana वास सीरियस को साइड को ताम को साइड आगो सागा बिसा जाखलाय सादि aku go pakai wati ko ya pakai to apa ya ko pakai kare ta kita pakai to bisi ki tiri nang solve kali to nang poito kada to laisa oke aku boleh ke dosi ase tei kus pakai ya kan no kan jirai ni bo kusala di jalan baby salah kusala borok nanti ang mobile pura close ni jaga apa ya as a customer jenis sini lah borok brut ka orka dapat tangka angor saya oro sari gono negara pun kainai ni mobile में फोन खाइना नि आन नाम तो दङ सो फोन खाइनि ने न ते साराय पाक को खानाय ओके सो सारि न को मटे बाइक रे ओइ चेला सु दर फोन खलाय दर त नै ओइ ओइ सो गुबै ओमरे का हानि नो ओके उइला अब रे को खाइमा त को त यासा माले लाव रे को त बा अब त न खाना रे बलिया अब आप उइला नि 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड को ओइ पागल को खाइयाबो ओस कोले गरम गरम लाग्छ फोन फोटो कोइ रहनि माने कीपैड मोबाइल बिनि कोइ पनि पाइन नि सकाबो आनो जेबो तुइ पाया आनो फोटो बि पनि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताम संजाने नों बयबो खालायो के नों तो दाउट के गोसि के इट इज पॉसिबल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अमरन खानावै दो ओ जे फला तामो काइ त ताम बुजिया रखे नर ताम गायनाय मेन गायनाय गोबां मा उग्लुबो कक सानाय नर गायनाय बो थाव दरबा बयबो गरै फाजाबा जांगि बय केमें फायो आको बंता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इनिस जरा असंसारो बरफ्रो ते प्रसनि गाहामनायनि बेला किसानखा ओके बाहाय सिम्पली सिद्रा खायमान आबो मावनायखौ ओके सो आबो yang नोंखौ ताकानि ताम खायनि गागे constantly नोंखाय नों फासिगोन नासिगि ते खाय ताम नर फरिगोन आबो रिसीव खायनि या साथि हालेलुया
Praise the Lord. Bukan itu dalam piok jaga. Hari ini kita bukan tang lagi nih. Hanya Matthew chapter 25. Tahu apa kau? Oh, abang baru tahu? Tadi. Hok dari ibarat kita muka, bahan dia. Hok dari mana tam terus? Hok dari mana tam terus? Hok dari mana sakit diri kan? Haleluya. Kait itu kok, sama kok. Ini kok kan? Tidak confuse saja pasal kau. Haleluya. John chapter 1 verse 1 tam lo. Kok ya panis itu? Aku lo. Aku lo kait itu. Ayo deh. Kok ya panis itu tunggu. Tahu deh. Kait itu apa itu? Aku bukti bo. Oke. Hang deh, tuyul deh, mama tang deh. Aku tahu apa itu? Oh, aku kan sabtu. Kait ini sih jangan deh. John chapter 1. Kamu sah? Kode konsep kode di. Kita lihat kok. Diklat kode. John chapter 1 verse 1. Kode ya? Kok ya kan ismi do tonggo. Kok kaitor bai tonggo. Di okok no kaitor. Akok no? Sen kaitor mo dito mo. Okok mo tamo kaitor. Ya kan ismi je sadane phaibon akok tamo. Akok no kaitor. Haleluya. So kaitor je jaga to ngaru nam to phala tamo. Akok ni nuntu segere ko phala begere. Haleluya. Ini sopanya nengno kai hai kai ten kok dari kau an tahu ngoro ke or ke cukup belum kai kaki pugui dosi senami saat ini segala apa nengno selalu sekoman nyoba bisi ke satu toman abu berapa macam kita nak tiang apa itu na orang hai toman so ini cuma borok oh Kristen benar kamu bahaya hukum lain kamu selai kamu berarti asal lain no Actually, ini ngerti, asal passion dia asal itu apa ni? Hak sekurang kurang. Haleluya. Praise the Lord. Ini ni menimba sudah. Haipur me benang mau orang kepan payah. Haipur itu ni menimba sudah. Haleluya. Orang mana lagi kau sama tu bang sinai. Ada mana? Ini menizar, menang. Baik tu kah? So, apa ni bagai Jason kaya kau belum asal kamu. Boy tu, kalau they will horse like Hallelujah. What is it, Professor? John chapter 10, verse 17. Ang thangdei Okay, apa ya? John chapter 10. John dah salah kat sini. Rome chapter 10 verse 17. John tadi mana? Rome chapter 10 verse 17. Boleh. Hakikat aku kau thoma kaham kenapa tuh isi koi kau payo? Apa sah? Kau thoma kaham kenapa tuh? Mari kelaisan tu pakai kai tu kau kenapa pakai? Koi kau payo. Ini borok kita tadi dengan koi tu kelai. Ayo. Aku ini kan suka aku tahu kan. Hari sahaja kai tu kau kelai. Kadang kai tu kau susul sih dia aku ayo ni. Okay. Kenapa borok ni problem apa? Yang prayer, fajar pakai apa pun di specially pun baik. Susul sih ini tu, tamu. Mai problem. Kenapa ni ani kau kenapa? Nanti aku itu pelan. Ocis kau sudah Kristen mandi sana. Tibi itu nang lana, kedua. Bible kori ni, kori. Tahu Bible, mantap. Kru jaman, mana? Asal ni asal kru lah. 30 minit lo kanan lah. Bible tak dikari banyak bahasa semua. Yang kesal kau yang kau Bible kori jadi. Sama orang page nama kau cuma kali orang apa page kau kali banyak. Kalau kasih belasah, nanti orang pergi yang tahu. Buzi jaman ketemu. Nengja separ kau itu kelayu ni, kamu nak kaya kau kering kia apa itu zero. Bible tam sejak kau Roman chapter 10 verse 17. Kaya itu kau kenaman setampai.
법단이 그 스크나이크 버리고 있는 할렐루야. 할렐루야. 이니 보러 땅 길을 탕라이 팍자가 탕이 팍자로 막 길을 대만 뭐. Yes or no? Yes. Bây giờ phải xong cùng tụi cháu nó xong như nào? Tao muốn hay là có hay thằng này có hay thằng này sẽ làm mày đi đâu có? Hallelujah. Gan yêu ham cái làm hay là sao? Để mà để phụ nữ để cùng ai? Để mà để cái sao cũng là sao cái sao mà ra cái gì à? Hay à? Sát thằng nào không能跟干你đâu có? Sát thằng này sao rồi không có điều là sao? Cái thành công thì rồi ok. Flat cái hami baga flat cái ông ấy nó, áo bông chết rồi bỏ rồi. Áo hay mà giờ lại áo bông sắp tao lại cha, cái bông bỏ rồi thì cái tao cứ xử lý thằng phải. Hallelujah, praise the Lord. Áo bông baga đó, chỉ điều gì tao muốn cái, có tụi mà cả nó, kenapa tao phải, poi tu dia zaman kau malas tau toh, lepas tu hampa waktu isawui, please lah kau kaya baru isawui. Hai nó còn ngồi đấy, cái sinh đạo rồi đi bằng anh được đấy, thì chúng cứ sai được làm đấy, thì không lại cả, nay mà khi sản phụ thằng này nhảy vào có lại phòng bữa thấy tôi được tổng con được đấy, nên cái có thể thay ra làm gì, sao được, qua đó là phải tâm tưởng hơn, sớm người này là con say phải mất sẽ, khi sản phụ con say rồi thì chú kau bawa rakan, dia bukan di sini semua tu itu kan, bro. Tahu lah orang Kristen hanya orang ya. Bro pernah jumpa apa? Yang ada di suatu Kristen itu serajak, pay kasih. Actually dah kau sekarang dah berani tu ya. Buku pandu awal. Hallelujah. Di situ saka berhai nanti hai dalam situ. Lalu nak orang kita banyak. Aku tolong tentang sa, apa hanya tolong kau itu flight ni sakit, ni lo kau itu tolong aku itu baik sakit, bukan lo punya sakit, oke, kamu, hati ibu dor sakit mana, haleluya, normal tadi kamu jadi tunggu, hal itu tolong lo, kamu deh, aku kata jadi, orang aja bukan di sana ni, kau dan dia terus dulu itu mana sahaja. Apa korholong, apa hari sama ni, syaitan pos dari mana sama. Haleluya. Kita Yesus Kristus dan kamu baik kamu. Berapa sampai? Hai direct kerja kau. Buzi dah berumur, buzi baru, buzi ada apa? Berapa baik? Amal baik kamu di situ sahabat. Kunci tong apa? Lai, jauh berapa masuk tamu sakali. Kunci tong apa? Jauh berapa semua orang gitu. Karena mana? Niri kundu kekeren ni buzi mana? Niri kundu orang tu segera ni baru buzi ni kan? Hallelujah. Praise the Lord. Hakat saat ini hakat sen, kau tolong apa? Kalau bahagia ni lo tolong kaya tu kau tolong, baik tak kaya tu. Hallelujah. Oh besar sama tidak tetap. Kaya tu tolong pola tolong. Kaya tu tolong tiba. Berkali zaman lain. Sazlan tidak. Hallelujah. Praise the Lord. Ambil je soi kai toro tomai rok rok tei saksan alone saishung feel playa. Saishung bol tuba himi tomai. Sazla pola ta. Depo sanjona ble akon. Hallelujah. Pick up sudah. Hallelujah. Kamu sai kala akhir dari saishung bol. Saya sudah keluar. Oh yang hasil tahu. Yang kita sudah. Apa aja sih kamu nak jalan apa baik oh sokoi baik. Tamu sigur jauh. Kita segera kemana? Sudah kau lagi sekali. Oh sini ya, kamu lihat aku perahu. Aku orang sudah aku mengingat siri. Itu kok rasmi siri kelai-kelayo. Wajib sudah di mana ini ini apa itu? Kamu salah aja upaya tidak. Kayak sudah sender data orang kaisa kayak data. Ama kamu orang kaisa kayak. Tahu mau orang sih sama kiri apa karena lain itu bisa. Ari riwayat sebuah atau apa itu orang beribadah mereka bilang. Haleluya. Gerai sasu enggak apa itu. Kayak itu kenal oke.
Haleluya. Apa bagaimana Peter di lain tuh dalam dari sana. Ayo pas Yesus nawai kan, gue siang ini ada baik banget. Asal, punya song sana borok sih. Soalnya aku lagi cari zakat, kan zakat. Orang masih itu samuluka. Yesus nawai terangkan mana? Tong rasa baru lagi, bro. Masih kok tong saya. Hei, makan dah. Anja kok. Why come? Aku buat tunggu sih ya. Jadi baru apa? Peter gue siapa? Peter itu siapa? Aku polos apa ya? Kalau dia baru komplek kelakar. Aku di situ setiap mungkin. Justru kerja apa bahasa apa? Semakin bertanggung mengurus apa ya? Justru kerja kami bahasa. Aku di bahasa bertanggung apa ya? Peter dia baru gue siapa? Di situ kerja apa? Kami di bahasa apa? Kalau lalu di bahasa apa? So aku di bahasa gue pandai. Haleluya. Jadi kamu borong api terkait kategori itu. Kenapa payo kamu berapa mantap go? Tunggu keren dia. Apa ya bisigo? Apa lah itu ini bagi kawai sakit lo. Rezeki dari payo. Haleluya. Pada itu apa yang terjadi? Pada itu tahu tolak boleh dia. Bunyi dong mana? Haleluya. Kau itu apa? Tadi semua. Tadi kira apa? Right time ho, right jauh, jadi kopinya nak buat apa? Haleluya, praise the Lord. Asum sahara ni mobile dos kami tangkap, waktu itu mobile sahara. Torch tu yang le, mobile kali ho, mobile torch le, asum mobile sih sendiri. Bahin salah. Oh kalian, soal bayar kamu. Ke lens kan lo, ke membership benar oke, tapi discount mau. Aku sedang mereka Bluetooth pakai dari wo, nusa kenapa? Aku Bluetooth je, kaisa teks bang payo, aku sekarang kamera di je, screen lo, ini butuh sekali ya. Nasa down fiber lah, restart fiber. Sabi mobile number naik tu kan ke, koroksan kan ke, ayo bini mana? Tu mobile number sekali ni aku bawa pun kaisa ni pak, pun kaisa ni aku discount mau boleh ada na. Buat soal dia di balik. Tahu lo horti berapa ini kan kata pura talu kriya dino, oke? Sal atau tal ke aku kriya dong, ini mobile lo anda pun tidak ini kan ada mana? Terus sekarang apa orang saya mana? Terus sekarang dia pakai kamu sekarang saya mana? Sama ni pakai jepun pohon kriya kita go, apun dan ni live post tak cuma kamu. Haleluya, amo pun tu berani sana jo, osun sana nanti semua mau pun tu beri topi. Pola kriya mana? Oke, am nak pun. Am menambah tentang kakek daily ustaz kembali daily problem daily sensa. Haleluya. Tadi kaya kita. Mana kibia, mana ya kan. Pada sepuluh ayat lepas kita tolong boleh kan? Verse 14 boleh di. Verse 14 is me. Verse 30 zona. Jadi kalau itu boleh mana boleh di. Afro omo haise unai. Borok korok saberai na. Hana nogo bini selek rok noni gui bini chompotini bara bini chompoti bini chompotini barza beri kelangka bo jotono yak juktui ruwi kelangka bo korok sano ram kok basai dei korok sano nui sai dei korok sano sasai ruwi kelangka take bo ongkuri kangka arang kok basai manai sheleng logi no tanggui beban tanggui tidak basai ajika abo hai keno arang nui sai manai sheleng bobo tidak nui sai ajika asa sai manai sheleng ke tanggui hakor kurui bini no fangni ram no fogui tonita akini no balogui tonggui aseleng rogni no fang kifili payui borok bayrang hisap kelai ka. Arang basai mana sheleng hayui. Dirang kok basai yafarui hai ni sapenya. Nok fangsa neng anorang kok basai kelang mani. Iko nadi. Ang aji mati rang basai. Nok fang hai ni saka. Kaham nok kelai ka. Neng kok kenanai sheleng kaham. Neng kisah bai se kaham. Aku ni bagi no am no kebang ma banza berano. Hai di apa baksa tong tong hai di. Hai di ara lui sai man nai sheleng hai hai ni sapenya.
nok phangsa nung ano rang khop nei sai kelang mani iko nami ang aji mani ti rang khop nei sai nok phang hai ni saka kaham nung kelaya nung pok nanai sele kaham nung kisah bai se kaham abu ni bagi no ang no kebang mani barza berana phai di apa baksa tong thok phai di hai ki aram sa sai manai sele phai hai ni sa phai ka nok phangsa ang sawi mano nung maya kuri boro nung kai ma kuri yo sudah rawi yo nung sangat kuri yo bo tumo ang kirima bai thanggui ni irang no phongui to nikha iko na di ni irang nok phang hai ni saka nung seleng hamia sele ang kai ma kuri yo sudah rawi yo sama kuri yo bo tumo nei nung sawi mano hai da hakhe ba nung buno khano ang irang no lakai nung thai klai mani hakhe ang kifili besabai mabai man hai kamon tabu bini yak ni arang no nawi arang kisai genang no di tami henke genang no di bu rezagana hakhe bo di bu kebang mamana Fia ba kuri ni ke kisah to masuda bini yak ni nazagana ashele baku ano ke fataro menak mawo kikalai di aro bo wang li makabana 손도 그대로 가봐야 되는데 걸어서 걸었던 거로 걸어선 이하고 랑 롱디 파스타가 내 걸어선 이하고 두이다가 내 걸어선 이하고 액다가 마릭 땅 그라이가 걸었다 모르고 바바길 바디리다 그런 사다가 표현이 있으니까 할렐루야 오케이 다음 আমরা एग्जांपल फाइव प्रैक्टिकल लिखा गया है यीशु क्रिस्ट का नाम से कोई बात सारा थ्रू होल स्पिरिट बट फिजिकली सिलोता में रिस्पांसिबिलिटी लेकर का संसाई वाला हो है ना सेम अब आके ना हमारी काम क्या का खरब कंपनी से लेनो 5 টাকা 2 টাকা ते एक टाइप या पर हालेलुया खरब सिस्टम क्या 5 টাকা ने ते 5 টাকা जिका ते खरब सिस्टम क्या 2 টাকা ने ते 2 টাকা जिका Dia kalau sekarang belanja harus kopi toka. Oke. Haleluya. Pastaga aja nih. Pastaga hanya aja kembali bagi bobelai kilo. Bini balik itu kapuri manka. Awal bagi tegu responsibility ya perzakat. Duitaga mana itu hanya tegu duitaga aja mui bini balik itu kapuru ka. Bawa itu tebo sama umum dibagi responsibility ya perkara. Yang taga mana itu pelajah, ulta, housing publia, malik sampai itu malik itu setiap hari saja. Nengkaya pun tahu, nengkaya pun tahu, ini setiap hari saja. Oke, jadi kudu bisa, mana pilih malik ini kami itu sawi, buat kami bahasa itu tahu, nengkaya taga mana yang taga tahu. Kalau kita dengar biar satu itu masih. Tam berasa luka, kubu ya saksi suami kamu. Kubu tam ka, amuna kau king lezaka, wah lima. Bini yang ekta ke bos suami ya, pasta dari pasta kan, ini total 10 kan, kan kaliwo. Haleluya. Abang bagi elas kamu sejak kamu, genang, tebur zandai, bigra, dia tombol tebur, cek kualitas. Abang ini kamu. Haleluya. Gak responsibility lo tamo, ini selesai malu. Senjata kaca posisi lo tamo na, as a student hisabe, as a businessman, as a korsa chakri gana, as a korsa housewife, as a korsa dihajra samuntanai, mungsa to zagalo engage laisa. Haleluya. Praise the Lord. Kamu neng jesu kilo pun ni, eba housewife, eba korsa chakri kainai, korsa student, hakaba korsa businessman, dihajra kainai, kano unkel neng asam no, kaito rumani, ani kali bahasa ya, rumani, apa gini kaito itu. Haleluya. Zoro ani manusia sekibayu, ani sakri, ani do pungani ini kan dosa. Ang ino sabar, orang pok, pok itu tak. Apa sama bagi diri kamu zorotan nungsa, asal diri visi di kayu ni lobza ya, asal pun kayu ni hawa beri siapa ya.
Pasta kata yang pertama, jadi amal itu benefit itu. Dan nolot ini kait dengan sesuatu post mereka, cakri pan mereka, business pan mereka, as an evangelist, as a pastor, agak korsa besar turun, korsa tam turun, kait dengan mereka apa ikhtiar? Apa sedang apa no? Kait dengan hari bagi kait dengan hawa nazar, apa hayo dengan use kesekelaya. Akhlaya apa kita muka? Ada responsibility mereka ekta kaparai. Bobo kaito ni ada responsibility mandak kaito ni lukung nino tamka honek ko terus bahkan sih almenak mau arab buah udah si kami mata masih haleluya praise the Lord apa mina tadi semua usul kasir tamu abo zasai kayaknya dia nenjes lagapan komi abo baik kaito ni mumlok sakit itu tetong kaito ni ha experience ni tetong orang tu punya berapa apa itu sahaja mana kingdom of heaven bisa. Oh hasil sabrolah, Allah kingdom of heaven bisa. Kaya itu apa? Apa juga apa? Haleluya. Allah tu beri kalau besar, doa Pasal nama apa? Pasal doa. Tangi doa semua dia explain baik-baik. Orang pertama, khorotan lo tahu kaya itu hidup ini. Haleluya. Kamu kan? Orang ni dok sini se, a responsibility fulfill kaya bagi bagi. They was hawa simaka, they were responsibility kami yang terjadi. They as ektaga adinai, mana ektaga manai, ektaga tongka, kuno kalilia, bota muka, dia toman sekor jazaka, adbenan dari tunir jaka, boh keba, bipodo sekangi sogisu, tui mungu sekangi sogisu. Haleluya. Praise the Lord. Ketika itu kan. Tadi the body of Christ. Tadi Yesus ni besar. Haleluya. Praise the Lord.